Disa irodisa av geredan betelbisa Haberdara haberani debeke çegerende lavek pisa Di dawiya demsala havînê de Kurdistanî dikevin nav liv û tevgerekê de. Amedekariya qûtê zivistanê hatiye. Li ber dikanên sûkan rêzbûne keziyên beniyan. Li ser dîwarên malan daliqandîne cawên bastêqan. Kurdistanî amade ne ji mêvan û sermaya zivistanê re. Bi tema xwe ya xweş û feydeyên xwe li ber civatanin bestêq û benî. Hazar dergiste meryabe Hazar nişani tedabe Mina yare şerinabe Her ave bine Hedi vere merjine Her ave bine Mirov mêvanên xwezayê ne. Ji ber vê yekê ku xweza hemû berhem û dewlemendiya xwe pêşkêşî mirovahiyê dike. Daristanên bê serûber, deryayên bêbinî, çiyayên biheybet û cem û kaniyên xwezayê li ber mirovan. Yani veri zaf kıymetli bi zaf. An da kıymetli bi dekardi halûbî bi dekardi halûba fekî tıra dayne. Anda kıymetli bir. Yani yoy onda basık bedani yoy, yani kesme virazen ina. Fırık. Yo starayı kes, gomak ün memleketi ma da vecenu İncil üngur tid vecenu. Çand memleket sert benu cemediyenu üngur İncili. Tid yinzi bidaras neni derasiyeni. O göre hayın eka zor bidarasana. درسیان اینا کارز اکازی وقتو مثلا ملت مای دیاربکر بو کورا بو اینو زمان تدیانی دوه هر کسی اینو کی خود اینی کار خود کرد یعنی هر کسی رازی و هاینا وقت و موسمی را دبیجه این موسمی رو بانی موسمی چی موسم